Phakathi kwekhaya okanye phakathi kwemizi yobaba bethu nomkhulu bethu esiyakhile sinemsamo okwamathongo. Mawufunda indlela yesintu kukhona ukhamba ekuthi makwenziwe umsebenzi lufakwe utshwala oluhlala lapha emsamo lo khamba ekuthiwa umamsamo. Kuzoba khona umkhonto noma umbese ekuthi makuzohlatshwa phakathi kwekhaya kusetshenziswe wona. Kuzoba khona impepho esizothi masisondele emsamo siguqa okanye sihlala phansi senabe sizothetha ithongo lasekhaya sishise yona. Kuzoba khona ingqoko okanye izithebe esizothi uma sihlabile sithatha inyama siyibeke kuzona simaye leyo nyama. Zonke lezo zinto yizinto zomsamo wale ekhaya. Wena njenganomuntu ophila le ekhaya okanye njenganengane yale ekhaya okanye njenganomuntu oyinhloko yakhona le ekhaya awunalo igunya okanye ilungelo lokuthatha izinto zomsamo wale ekhaya ubolekise ngazo. Ukhamba lwale ekhaya othi mawuthela utshwala uhambo olibeka lapha bese kuthiwa umamsamo awukwazi ukulithatha ubolekise ngalo ngoba ukhamba lomsamo wale ekhaya ukhamba ekufanele ukuthi luphuze umsamo wale ekhaya. Ingako umamsamo ungaphuzwa omunye umuntu kodwa uphuzwa amakhehla ale ekhaya. Uma kuwukuthi awekho amakhehla ale ekhaya sizolithatha silifafaze egcekeni silithathe sihambe solifafaze esibayeni ngoba lo khamba lolu yinto yomsamo wale ekhaya. Masikhuluma ngomsamo ngathi kwindlela yesintu singakuchaza konke kodwa ingqikithi yawo umsamo yinye yithongo. Asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebulela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga.